Henry nganong efficient la biang how to meet nang na bar to kan ro ying mani jong pi pe cha bar so ka biang se menta so how to likli se mano bojot kam jot u kristan hi menta ki long ying kristan ni ke bojot menta phim ir badi bon ki long ying kristan ke ba shate orthodox bon ki long ying kristan ke ba ya pa ying pa sa bon ki long ying kristan ke ba shate sha khom menta hato nice yalap gospel shi ki nek no sha sam I no ing ni ka jala jungi gajingalap gospel hi kam kot ngalai fi kadan arbenta gajingalap gospel gajingalap ru mo shekini ki badang shulong niam la banong ta kam tam gajingalap ru shekini ka new generation ka ba kimpatip shapang jisu kimpatip yo ai gajing kharsi kadai kimpat yo ai gajing kharsin kimtip tang shapang gajing wan chi sien ru gajong jisu shibun ba debannya karena jingwan arsin ni te king bayong ngalai fi di ke gospel hi don kam met ban yalap namar bata ke jing yalap gospel pi ki yo sngo lap oh lada fi ai bat ya kani ka atiar la ni kani ka white lam hawa badang lung umat kurmar tapi kataan pi gede kurmar ka noi dia ka daw ban bat ya ka white lam him ju bat white lam ru ru pat ba bat white lam ki sipai tang sipai tu sipai nganai phim sulong sipai rek kan training Jadi kadau kat banbat ikan ikan wailam dan kam training. Lada pi ya pilap ikan gospel claim da don shua ya ka training. Teka tate pi long sipai uba le lembur. Oh hai. Uba man lembur. Makren lembur. Kedai. Yo ikan training ke babiang hadin kata salet kin. Kedai. Oh sipai ru la yo ikan training hatu umlait dah sekamaran thama. Ulet kin mo. Ulet. Teka kadau Manilap gospel tay gula dap tu menstiin gula dap te kaktian gula don ke discipleship gula yo ka discipleship ke bubiang lem kumta te kan mensawin kan sulong kot mar ken ta ka